أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu, Wakomori mjihun rao wa mwema siwa ya Komori. Wakomori mjihun rao wa nzemwe Komori. Hejimla ya hanyu nyoti pia dezajiri wa masiwani ze makatiri zamba wayanu rirenge furso yinu ijeri muinformeni ye akti kaundo ya jiri siwa azali ya sumani harumu mji wa Salmani ya Itandaya makatiri zamba wayanu ili selone namna ratantaua raundaza information za kantik rasmi de namna raparisa za information za kantik rasmi wakatiri zamba unu azali asumani raisi azali hakaufanya eskaneri ye kakaja sayatimizi hakaufanya eskaneri waswamihi sha wakati ya roha Salmani ya Itandaya hajihunru habewa usante militaire akti ya jiri hindi yondo ilo muhimu Wakomori mjue za jiri kartoma siwani shangari parisa uze information reparisa information ngardiri tundu rijua ezandisa hindi afanye aksio wimru hindi enda humi wabu madziho ya kaufanyishi harumu mji wa Salmani ya Itandaya madziho yao raisi azali hajipermete hendo madzihoni bien sûr haukea hafa yenduhuze wa mze mufti mufti ulio habaha bandi ya raisi azali hendo madzihoni hanjia hodahoni walwe maiti hatowe fatiha wala nguveho fatiha yode namna kamrondo madzihoni mrota hoba hone maiti ilio habehe fatiha waruha moto shababi utomrundu hazi wa mahaminji hajabala hatowa punyari hamrungu raisi wa daula ngemkini hao selone za renseignement eske wanrungu ambao eske shonde shinjio jitsoni eske shinjia Buhari almuradi ya moto hamrungu azali shononde azali kajafa ngena muo moto hamduburi ya raisi azali hamrima hode tena ndondondro haukaba nubu ya mrunge shononde keija kabahi ya mrunge shononde keija kabahi shahanjia haruma systemu za humrama hode tena ani wate moto juka umetrizewa yundi hara isa sango bontingu rema moto kartir zamba wabanu harengwa ngo bet salama haruma interrogatoire ya ifanywa yabo henemna reparisa za renseignement moto katurongoa katwamba hata marongo katudo tokana mimi nduza ya hafa wala mbaya hangu almuradi bahanuri wanao zenongozi ni wandu wa Komori mwelewe akti kaujiri homjini ha mufti akti kaujirisiwa homjini ha mufti haradiye moto wo yenduza mufti katside kote ya mbaba hahe munyuza moto enduza mufti yaboye mdadza he moto denduza mufti almuradi ye moto tena ye mwanajeshi ngabo ambao gendarme ngabo ambao escadron ngabo ambao FCD antukai confirmation ye mwanajeshi havaya ujeshi nyumeni izora kanzari ridhibitishe banu wakati rizamba wabanu raisi azali hakaufanya scanner rahanti na udhibitifu kana eske harejei bet salama au harejei hospital sante militaire mana hiyo ndio yakaya izo raha shaizor loswiri akti rendeha na vanu ndo bahandra kanzaru waswili ndondondo ni wandu mahimili ya sumanazali mwamwaria wala juzi raisi azali akaurongo hamba katura mndu katuona mbamndu ijo mteza vanu henamna lizo sikarla wa uzambo kana henamna nyinyi wandu mloda nyasumanazali na yeye asumanazali yeye wae mwamba onga mtwalia wa Komori metrizo wa Komori inde namna yonesa ukana kamtina metrizi haukabo yenge moto hakahundu hikma
hamtio marumboni jo kaza nongozisa sha Mwenyezi Mungu kajanzi hangarjwamba Mwenyezi Mungu kajanzi hezibire namna hiyo shayinu de iwone sao kana kamtume trizenti ya hatu hata ye situation keti sous contrôle arumenti inde iwone sao kana hena mna mtwalia wandu wanga wandu wa mtwalia oni ngoja ile yafanye act uyi mwana jeshi ngena ze argument zahe ya jojonesa shaizo risaluer ubanu de volonté ya hemwana nyasi woi huifanye act haukainu de yuanza o nyima dhamana mlo harumezi leo yasumana zali wazimana raisa zali muyele ukano wa Komori inunge confirme ukana o mavumarifa mlonu wa ukana wa Komori kwa tumtahani hizo ndizo rakanza ruonese banu kana rais wa daula ujihisi ukawe ngwende sonti rais wa daula ujihisi ukana ngwende sonti ngome trizenti ujihunde udorongo haruma juma ukana kutina mba mndu mrao kabati mndu jo ushangaza acte ya jiri lelo c'est simple ani wo jeune mzima ti wandu waili ti wandu wararu do wa maîtriser shamoto jeune mzima de ka maîtriser hata tawe ulo haruma situation ilo critique ze façon de za uhanzi haruma ze raisons ze journal za uone sakana ye etangi yo stable yo une façon de parler shakabati mwanadamu uelewa ukana azali hajorungwa shono do auditoni ne fragiliser ya haiba kayimru fragile hardi ya roma hode ukaharie etagio stable keiti stable parce que weiti bani hangu na kaurema ekambonga mjoka ukastable shawe mduazi hardi ulo na mabade menji karna uveni uliwaze kweli sha akti kweli irendeha iyo kartina hata dutu raisa zali hatwa shononde kashijatulo marumboni shashitulo hoditoni ukabuwamba udo ditoni ngabuwamba udo ntiri mwale dito akti ifanyia haba hangeje izo zibaki wa madokteri wa mangali yao almuhimu izo rakanza ri confirme banu wa Komori ukana siwasaya ngabandu jorele wanai siwasasi kartumba adua ritolala rihunde azali hafu ngarijuhumba dua azali yani ya wahilwa ya hundwa nimbi wana wahundwa nimbi yaone yakena moya zione ani wana wahundwa nimbi yeye yakena moya zione iyo nde ijori jibiza siwasaya shatido ukaya twashononde yafe heze akti za fanyishiha harumwe mahamina na inu huja karutuomba dua aritolala rihunde azali habahi hafu kaza nzihwani Mungu karana ushida rizerae sharijo jibiwa yakanemu yaone mbi hamadi zo zihunda usambi leo nuwasaya na Dr. Salami na Dr. Archimede wanu walio sha inu sinyi for zenongwe mananya siwe msalimani ya itandra ya zifanya inu sinyi for ya uone saukana vanu nga mtwalilwao hamade namna mtwalia wandu ni mlonezi ya anti ya hatu marengenti ya hatu mateka haka inu de dalilu ya uone saukana kamtume trize hata anti ya hatu leo inu yeshono de shinjio jitoni we moto ya toka na hikma shama udu ngabo moto ujo balia ya toma rumbo ni bahizi hise abonge kartina zinjiza hamba urtoka hanzari mweneseni banu kana ye akti muiwonao yamba ijirisi wa rais wa daula ikao ngazi hizo harumezere ngazi pepe yao ngari confirme ubanu kazera enseignement rulonizo zakanti rasmi akti jiri azali harungwa shononde hafu kajafa ngari aminu karaha kajafa namna shonde shinjia je kartujua shaha ka wajunro waswamihi hakaufanya scanner kartujua tena ukana eske harejeziwa buyafanye scanner harejezo hospitali tena au harejeziwa odahoni Allahu alam zora kanza risindrie banu do hakikishani ukana akti zo kweli ifanyishiha ye moto yafanya sheitendwa yenduze wa mufti ibaki ukana edo kote ya mdadzahe moto au dombabahe moto almuradi
mndu ya hafa yendu za hemoto tena yendu za mzee mufti motongo mihononi mwele jeshi hifadhi ya daula wa mrenge kwa jambe jandarmeri au kandani au ndahubi wa mbeha bet salama nge haruma interrogatoire katurongoa ngutwamba ukana mimi ya hafa ulamba ya hangu yonde namna ya akti iliyo ye moto tena ye jeshi ye gendarme ye polisi ye FCD escadron Allahu alam izo confirme e akti kweli jiri na banu baishwa zalika jafa wa Komori she akti wiyo yabo hiyo ngeonesa wao mavu maarifa wa howandu waloda unazali hiyo de yonesa ukana banu yenge wandu wa decide bwana wewe ajenzahe shaka bati mwelewano na mafikiano abonge kartina zinji za hamba kataka jamano jerifanye jombojo sharika urenge initiative yinu neze elema raziunjilia rilo haruma juma tena utunda za elema plus rujordi rimbo informeni ye situation rujordi reparise shahaba harzamba banu ngari aminiu kana ye akti kweli jiri raisa zali hakanza ya juruhumla hatwa punyari punyari kejanji ya homarumboni shayinjia haruma shehitwa ani ngaujo kirdaruma le travu ngabo ambao dele dito kabati renseignement za kanti rasmi ngabo wandu wanziha ukana ye situation etayahe ngio stable peut-être shakarna ujwa ukaswiri kana ngio stable akabanu boya mrungesho nonde hadi so mrama hode tena ani yende yankilia he moto nde banu yafanya ye volonté uyo ho ifanye act ngari ambraseu ngari shukuri yao sha si wasaya kartuomba dua azalia ulaya fe rijojiviwa riombe dua rimuone ya hukumla heze akti za jiri yaone utungu hamandizo wanduza wandu wa ulowa waona utungu karna humba zinji banu ngarjordi rejelane tena sharso kahanzari muinformeni ya zajiri ukazokweli Mwenyezi Mungu jorin kezo kana hairi nasi Mwenyezi Mungu ya jailie kana wandu walu harumwezi waelewe ukana vanu kaim Komori harenge decision ya mbako ngwanzo yafanya ndongo ngujofanya deza leo hakaba ni mwananyasi wai kaja hadisi dai na mndu kaja panga ndongo dai na mndu hatopanga haeche yabonda bo yafikiriu na wai jeshi shafikiru kana zenongo heli zilio harumenti nezenza ya zilio neze tangu zilio bujihundo yafanya zenongo zima kati wajoka wakabala wakawaili haini mndu bala punyari bala hamremodi ngoni wala mremo soni yabo zenongo zjahisa abonge banu na mrejeidi ngoni grupu ya wandu wanu wajai hamada shamfi wana mabahamadi wonti pia wa emilia yemnaezi wanrabo woyu kana banu yanuma jumba ya unjanulawa ko shatata shitona mtrobwa ko male ya tonanta yewe hena mnazali wakaudomba hewe kutura mndu yelewo ngojo kauramba hindi ko wanti wandu wajeni waiti mjeni shawi mwana Mkomori donc iyo acti wiyo ngari ani horendeha ne volonté ho iditole ya ifanyishihe riambrase sha mwisheli rajele zabanu ngarujor dirtan sawoze ngo tena rejelane sharka hanza reformer rimrasreni ukanaye karna hamba ye tangio kritiki karna hamba ngio stable shay acti irendeha ça c'est vrai donc abo waman salama narjuona na tena kamgwa benza insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.